Чаңчыл дээрге чүс чылдарына ажып эткен болгош кандык бир чонуң бодунун үре салгонга артырыкпан ыдыктык жагыы болор. Тыга чонуң чаңчылдары болса киши төрөлгөттөрүнүн эрте бурунку культурасынга шуут амаашыр болгош үнелик этине болор. Тыга өкбелерибиздин шаг-шаанын тура салгал же сапчор аны сүзүгүлдүк чаңчылдарыбыз бар. Сүзүгүлдүк чаңчылдарыбыз дээрге эле ыдыктык байбалыбыз шагаада тагылгалар үйесинде үргүлчү сапчор чаңчылдарыбыздыр. Тыга өкбелерибиздин шаг-шаанын тура сагып келген сүзүгүлдүк чаңчылы саңны салыры. Саң шагаанын сүзүгүл ода, саңны хүн үнүп орда кыпсыр. Ужуру саң отка хүнгө чүдүлгөнүн хүн оттон бүткөндейин ышкаш бурунку хевринин ора сомасы артышкыны. База бир сүзүгүлдүк чаңчылыбыз чаламаны баглаары. Чалама баглаары база ужурлуу. Чагыжыгаштарды шоюп кан кендирге ак көк, сары дадаасынын баглаары болгон. Мында өңнөр безин ужурлуу. Ам дараасында бир сүзүгүлдүк чаңчылыбыз чолукшулга йозулалы. Бу йозулалды хүн бүрүнүн амыр менде сонжулгасы биле холуп болбос. Чолукчулга чогумна шагаа йозулалы, оң бир чарылбас кези. Чугай дээрге чолукчулга хамыктын мурнунда кизилеринин чаа чылда бот-боттарына чаагай күзейишкинене калары. Национал байлалы шагаада ак өң сүзүгүлдүк, шагаа ак чолду. Шагаада шуттучуга ак ошту. Bir bodarga şagaa деп сөз шаг ага деймишка сагындырар. Шаг-шаандан ында үнүк келген чаа ак чылды кизи бүрүсү ак чолду, ак ошту байгыл деп санаар. Ынжаңаш бүгүлө чуен менде чаагай болуп, ак чула кара чуени басар, тийлен болсун деп күзээр. Ол чаагай күзел бүтсүн дейиш тараасына сүзүгүлдөрүнө калар. Шагаанын саңынга ак сүт, шай чажар, ак чаламаларына азык баглар, ак сүттөн үнген саррак çöpekte salır. Toz arranın en arı en dom ünüşleri arttı şanakta kapsır. Arık ak karga anglaşlanıp arıglanır. Aldın olu uluzunda ak kadak sulup çalıp şuur. Şağanın bazı bir olsağı uluz çoncu ızırıp kasa ında.